Alavetz che decidérem de partir nas Americas. E que anérem a New York. Que mon marit érem en 49 e que partirem en 50 a mei de març. Que partirem, mes e miei home que partia nas intencions de nos tasairà, de tornar, passer caimavra e vaca e gascunos, pensava que naco. E poi che gli ha fatto guardare mai sono era capatato, che era bien comenzo, comprenete? Donc, che partirem, io che partia d'un regret, de deixar a meva família. Allora, vez che partirem a mei de març, en 50. Havia un regret io de deixar a meva família na Romania. E que arribèrem ao Havre, a prendre el Giro de France, que era a l'època. Quan entenia aquest sonar, perquè era brullar per tot, e bateu partir, que em metteu a plorar. Que m'enseria tornar a pé se vau poder. E poi a la vez, che fu qui attraversare, ma che fu orribile, mau de mar, non vire in capo il sole un cop. Quant de temps? Quant de temps prenec l'atravessada? 7 dies que érem marxant a la mar, a mei de març. A la vez que érem malalti, tutti due, un descoloer, que anèrem un cop en sala a menjar. Que arribèrem a New York, que eren 2 cadàvers.